Yes, twongeye tubaha ikaze rero muri update muri kumwe nanjye Nepo Museni Mbonima, aho tugiye kureba byinshi biri kuvugwa mu myidagaduro cyangwa se showbiz. Reka duhere rero ku witwa Gentil Misigaro wari umaze imyaka hafi 4 adashyira hanze indirimbo nshya, agarukanye iyo yise Ansindira Intambara, anateguza album ye ya kabiri igizwe n'indirimbo 10 arizo When You Command, Yahwe, Alleluia, Kila Siku, Nguvu, Musifuni, Ansindira Intambara, Ndifuza Gusa Nawe, Yesu Araryoshye na Urakomeye. Zose zikaba ari indirimbo ziri kuboneka ku mbuga zicururizwaho umuziki nka iTunes, Spotify ndetse na Amazon Music. Ubu rero ni Gentil Misigaro. Umuhanzi The Ben yategerejwe mu gitaramo kizahuza urubyiruko rw'Abanyarwanda n'abandi, kizabera mu mujyi wa Manchester mu gihugu cy'Ubwongereza. Ni igitaramo cyitwa Liberation Cup Final and Youth Connect, kizaba kuwa 18 Ukwakira 2025. Kikaba cyarateguwe na Rwandan Community in Gender Manchester RCGM, gifite intego yo guhuza urubyiruko rw'Abanyarwanda baba mu Bwongereza, kikabafasha kuganira kuri gahunda z'igihugu, gusabana no kwidagadura. Uwo rero uyu yari The Ben. Hanyuma kandi tukiri hano mu Rwanda, reka tubabwire ko umukinnyi wa filime Uwase Delphine wamamaye nka Soleil muri filime y'uruhererekane Bamenya, yatangaje ko atigeze arota kwinjira muri sinema, ahubwo ko ari inshuti ze zahinduye icyerekezo cye zikamushyira mu rugendo rwamuhaye ijambo mu buzima bwe. Ibi Soleil rero akaba yabigarutseho mu kiganiro yagiranye na Inyarwanda, aho yavuze ko kwisanga muri filime y'uruhererekane y'Abamenya byatumye amenya ko afite impano yo gukina filime, kuko atari ibintu yari yarigeze atekereza. Akomeza avuga ko iyi filime yamugiriye akamaro gakomeye mu buzima bwe bwite. Uwo rero yari Soleil wamamaye cyane muri filime y'uruhererekane nk'Abamenya. Reka twerekeze mu gihugu cya Uganda. Mu gihugu cya Uganda rero byinshi biri kuvugwa n'umuhanzikazi wo muri Uganda yitwa Sidi Sanyu, aho yanyomoje inkuru zikomeje kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga ko yaba yaratandukanye n'umugabo we Joel Okuyo Place, barushinze mu kuboza umwaka wa 2021. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru ryo muri Uganda, yavuze ko inkuru z'uko yatandukanye n'umugabo we zakuruwe n'uko babonye atacyambara impeta y'abashyingiranwe. Yavuze ko kandi we n'umugabo we bameranye neza, uretse ko ari gukorera hanze y'igihugu, ahubwo impamvu atayambara ari uko iye yibwe n'umwe mu bafana be ubwo yari mu gitaramo ari kuririmba. Yakomeje kandi avuga ko iyibwa ryayo atari yarifuje kubivugaho mu ruhame, kuko atashakaga gutuma abafana be bumva ko abanga kuko bamwibye. Hanyuma dukomeje kandi tukiri hano mu gihugu cya Uganda, DJ Alisha, uyu n'umunyarwandakazi uri mu bamaze iminsi bagezweho mu kuvuga imiziki muri Uganda, akomeje guca ibintu mu itangazamakuru nyuma y'uko atangaje ko afite umwana w'imyaka 5. Ibi DJ Alisha yabigarutseho ubwo yari mu kiganiro n'imwe muri podcast z'imyidagaduro zo muri Uganda. Aha akaba yari yabajijwe kinatekereza ko abafana be batazi. Mu gusubiza umunyamakuru wari umubajije iki kibazo, DJ Alisha yagize ati: ikintu abantu batanziho, ndi umubyeyi w'umuhungu ufite imyaka 5 y'amavuko. Benshi bakomeje kwibaza byinshi kuri DJ Alisha uri mu bakundirwa ikimero cye, aho bari kugaragaza ko batunguwe no kumva ko ari umubyeyi mu gihe bari bazi ko ari umukobwa. Hanyuma rero reka dusoreze amakuru kubivugwa ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko ku muhanzi Rihanna, aho yemeje ko we na A$AP Rocky bibarutse umwana wabo wa gatatu w'umukobwa wavutse tariki 16 Nzeri mu mwaka wa 2025. Uyu mwana bakaba bamwise Rocky Irish Mayeris. Reka tushimire cyane rero inshuti bakunze dukomeza kugenda tubana neza cyane. Ibi nibyo byari bigezweho hirya no hino mu myidagaduro. Mwari kumwe nanjye Nepo Museni Mbonima.